کۆمکۆژیە کە دەرمافی ماڵباتەکە پێکتینە و فڕۆکەین ڕێژیما سووریژی خاڵین مەرتەل الفورات بە بەرمیلێن تەقینەر ئارمانج دەکەن. ئاسایشن دێرێکی شاگرتên کورد ji dibistanên taybet diqewtînin û li gundekî hesekê navbera asayîş û welatiyan ve şer û birîndar jî hene. Navbera aliyên enekese da nakokî û tewanbarî û du partî jî ji hilbijartinên enekese vedikşe. Komîsariya Bilind ya Netewên Yekbûyî daxuya kirin ku ji destpêka sala 2016 ve heya niha 3740 koçberên ku li ser deriyê Spî dixwastin penabertiyê bikin jiyana xweşdestan. Li gorî rêjeya salana ya koçberan ku koçî Ewropa dikin kêm dibe. Lê îsal hejmara koçberên ku jiyana xwe ji dest dane beriya niha jî ji aliyekî gurva ku salan dest pê kiriye sê qat zêdetir bûye. Berdevkê çapemeniya Komîsariya Bilind ya Netewên Yekbûyî William Spindler anî ziman ku ji serê vê salê ve û pêda koçberên ku di deriya Spî de jiyana xwe ji dest dane hejmara wan 3740 kes e û her wiha daxuya kirin ku ev hejmara herî bilind e di nav salên borî de. Rêxistina mafê mirovan bi sedema êrişên firokeyên Rûsî li ser sivîlên Sûriyê daxwaz ji endamên Encûmena Mafê Mirovan ji Netewên Yekbûyî ve kiriye ku Rûsya ji encûmenê biqewtînin hejmarek ji heştî rêxistinên mafê mirovan di nav wan da Human Rights Watch li ser daxuyaniyekê îmza kirin ku têda aşkare kirin ku Mosko berdewame di operasyonên xwe yên leşgerî dermafê sivîlên li Sûriyê bi taybetî êrişên xweyî yên asîmanî li ser taxên dorpêçkirî li bajarê Helebê. Heman rêxistinan diyar kirin ku ji ber van kiryarên Rûsî pêwîst e endamên encûmenê yên mafê mirovan li Netewên Yekbûyî mana Rûsya di encûmenê da qebûl nekin. Ji aliyekî din ve desteya erkana Rûsî ragihandiye ku ev heyama neh rojana agirbest li bajarê Helebê hatiye dirêj kirin. Lê çalakvanên meydanî ji bajêr ew yek red kirin û weke derawekê nîşandan. Berdevkê Wezareta Rûsî Îxor Konasîkov da zanîn ku firokeyên Rûsî û yên rejîma Sûrî di roja şeşemîn ên borî da sêşema borî ve li nêzî bajarê Helebê ve her wisa berpirsekî leşgerî Rûsî diyar kiriye ku Mosko qedeğekirina êrişên asîmanî li ser bajêr dirêj kirine bê ku demê diyar bike. Lê çalakvanên meydanî ji bajarê Helebê gotin ku bi dawîbûna agirbesta Rûsî li Helebê roja yekşema borî ve firokeyên rejîma wî yên Rûsî dest bi topbarana taxên dorpêçkirî kirine. Di warê meydanî de em bimînin li başûrê gundawarî Idlibê firokeyên Rûsî komkojiyek dermafê sivîlan pêkanîne ku di encamê de bêhtirî 20 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û avahiyên welatiyan jî gelek wêran bûne. Nûçegihanê Orient News ji gundawarê Idlibê diyar kir ku firokeyên Rûsî dibistanek li bajarokê Has bi moşekan topbaran kir. Di heyama wan êrişan da nêzî 20 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan da 7 zarok hebûn û bêhtira 5 sivîlê din jî birîndar bûne. Ji aliyekî din ve tîmên beravaniya sivîl dana zanîn ku ew berdewamin di veguhestina birîndaran bo nexweşxaneyên meydanî û metirsî heye ku hejmara qurbaniyan zêdetir bibe. Li gundewarê Quneytira Artêşa Azad bi aviştokên giran bargehên rejîmê armanc kirin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û hejmareke din jî birîndar bûn. Jêderekî ji Artêşa Azad li gundewarê Quneytira diyar kir ku berên rikberiya xalên rejîmê li Til el Şear bi dijwarî toparan kirin. Di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa Artêşa Azad bi moşekên hawin bargehên rejîmê li Til el Şehm armanc kirin. Heman jêderan dana zanîn ku hêzên rejîmê wek bersevê li ser êrişên berên rikberiyê yên bajarokê Mesreha û Birêqa li gundewarê Qenêtara bi giranî armanc kirin. Lê ta niha tu agahî derbarî ziyanên canî li nav sivîlan da nehatiye naskirin. Em vegerin li ser bajarê Helebê di heyama topbarana firokeyên Rûsî de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û rojavayê gundewarê bajêr jî bi sedema êrişên firokeyan
هجمارك دن جي سیویلان بونا قربانی. تیمن براوانیا سیویلان لباجار حلب دیار کرن که فروکین روسی جارک دن تاخن دور پیچکری لباجر آرمانش کرن و ده انجام ده بهتری 4 سیویلان جیان خوش دستان دناوان ده 2 زاروک هبون. هر وسا چالاکوانان جو روجاوی گندواری باجر دان زانین که فروکین روسی باجروک اورم الکبرا جی توباران کرد و لورجی زیان مزن گیشتن آواهین ولاتیان و هجمارک جی سیویل جی بونا قربانی. د بردوامیه ایریشن فروکین روسی ده لسر تاقین باجاری حلبی هیزن رژیم جعالی خواه هول ددن گولعنی دور پیچکری پیش بکوین. جدران جه ارتش آزاد و دیار کرن گو دهیام هولدانین هیزن رژیمی گو درباس یعنی العویجا ببن لباکور باجیر او راستی برسوا ارتش آزاد هاتن و پفچونن تون دنا برا هر دو آلیان ده درکتن هولی و ده انجام ده لشکرین رژیمی هاتن کشتن و 3 لشکرین دنجی جعالی برین رکبریه و هاتن دیل گرتن. جهیلکدن و دهیام شر دنابرا ارتش آزاد و هیزن رژیمی ده لهر دوانی شیخ سعید و کرم الجبل ارتش آزاد هجمارک دن جلشکرین رژیمی کشتن. هر دی چارچوبه پفچونین دنابرا برین رکبریه و هیزن رژیمی ده لغوط آشامی یاروج هلاد جیش الفتح راگهاند. گولعنی تل الکردی وان ایریچک برفره لسر بارگهن رژیمی کرن و ده انجام ده بهتری 10 لشکرن رژیمی کشتن و تانک کوانجی تکشکاندن. هر وسا جیش الاسلام اشکره کر گو هفریزی دنابرا برین رکبریه لعنین غوط آرش هلاد بردوامن. داکو برسوا ایریشن رژیمی لسر سویلان قدغه بکن. جعالیه کیدن و لباکوی گندواری حمای هازانین گوهیزن رژیم جچیای زین العابدین با آوشتوکا گران ایریشی باجار لطامنی کرن و فروکین رژیم جی بغازا جاری باجار تو باران کرن و ده انجام ده سویل کی جیان خوش دست ده و هجمارک مزن جو سویلان هاتن خنقاندن. ده همان دمی ده فروکین رژیم باجارین کفرزیتا طیبت الامام و مورک لباکوری گندواری حمای جی به برمیل انتقین ارمانج کرن و لورجی هجمارک سویلان بریندار بون. لسر مجار اپراسیون موصل پسپور چیکرنا بومبیان رخصنا داعش ابو مریم الحمصی لگل 3 آلیکارین خواه لباجار موصل هاتن کشتن. لگوری جدر نافخوایی لباجار موصل راگهاندن که پسپور چیکرنا بومبیان یا رخصنا داعش ابو مریم الحمصی لگل 3 هوالین خواه لناوا مالکه دا به تقینه که دا هاتن کشتن. همان جدران دانا زانین که تقین جبر انجام بر میلکه تجه هیمانا C4 بو. وزیر براوانی امریکی آشتون کارتر را گهاندیه که تخمین اپراسیون رزگار کردن رقای دست پی بکه بریا که اپراسیون موصل بداوی وره. وزیر براوانی امریکی آشتون کارتر ده کنگره که روشنمافانی در لپاریس را گهاند که او لبنداویه که نامینن حتانی که موصل وره کنترول کرن و جنوب دست به اپراسیون رقای وره کرن. کارتر دازانین که او دست به اپراسیون رقای لگل اپراسیون موصل بکن و اشکره کرد که او اپراسیون رقای پلان کریه و جبو ویه که جی آمده کاری هنه. جعالی کیدن واجی وزیر براوانی یه فرانسی را گهانده بو که لجموان باجار رقای وکی موصل آرمانجک گرینگه و استراتیجیکه. لهلکدنه اندام دسته ریوبر یا تفگر جواک دموکراتیک تفدم آلدار خلیل تکس کرو بو که او آمدن بشداری اپراسیونا رزگار کرنا رقای ببن. هیزن پیشمرگه ده چارچوبه اپراسیون موصل ده ایرودان سبه گندکی دیری که بسر باجروک باشیکا و رزگار کرن. هر وسا هیزن پیشمرگه لدردور باشیکا گند فاضلی جی و چند گندن لدردور وی دور پیش کرنه و چکتارین تروریست این داعشه لناف گندن فاضل آلا خواه داخستنا خواره و تی گوتن که اویک نشان ده که تروریستن داعشه ده جگند برون. اپراسیون رزگار کردن موصل کج عالی هیزن پیشمرگه و ارتش عراقی و پشتوانی هیزن هفت پیمانیه دروژه خویا ده مین دا بردوامه و تا نها به دهان نافچه و گند جد داعشی هاتن رزگار کردن.
هرگولین بهتر مناس بکنه جنوچگیهانی اورینت نیوز لانیا موصل رودی ابراهیم دریا تلفنی دا رودی وار باشتره چه هرگولین تازه و نوچهین تازه لباتهانه درباری اپراسیون موصل. بله عبدالدم باش شخواش دسته که وگو ایرو روژه ده های اپراسیون رزگار کرنا موصل دورو برنوی هزین پیشمرگه هر دیسا هر دم پیش دکون وگو دیار دبل سر عده دیاره چیده داعش لبین افشه گلکی لاواز بونن نافشه ناورانه و بعشی قایده لو ما هزین پیشمرگه هر پیش دچن گو ایرو جی گونده درچه او گونده گو بری دمه کده هجومک جغرافیین کردن شبک هجماران حفده مالبات هون جو داره خرادستی هزین پیشمرگه کردن نه او گوند بتمامی کردن کنترل پیشمرگه ده لگلک نافچه نجی وق گونده فاضلی لو داره جی هزین پیشمرگه هر پیش دچن چقدر داعش هر لوان دورا گلکی لوازبه لگونده خورسی باد جی هزین پیشمرگه هزین لگرینه گورنا و گونده دگریان گلک تونل چقدر داعش لوان دورا دیتن و او تونل چقدر داعش بکارتانی گو جونا و تونل ده ایریشی هزین پیشمرگه بکن و خلوان داره داره وشرن لوما هزین پیشمرگه او دبرگش باغش کرنه و هجماره که چکن گران یگو چقدر داعشی هر وادیسا بکارتانین او جی دست سر کرنه شخوا لنافچه حمدانی جی گوج آلیه هزین عراقی و ارتش عراقی و جلوده یجی شر بردوام بو ارتش عراقی جی هر دیسا پیش دادچه گونها بری خدای آلیه قضايا حمام العليل و قضايا الشورى جو هر دو جهن سركنه جدا عشرة اللي درجي شركي دجوار دقومه لهر وقت من جودجي يعني اوجو دياره جي تقدر ندعش دياره هي وانا قال لك لاواز لو ما بيشكتن زيد واحد شن روج بوريده قال لك هزن بيشمرجه وارتش عراقي قال لك بيشتكفن بله رودي الاليه كي دنيا و جدرين ميداني بحث ويكد كن كل كركوك ترس هيا كوبيكاتي عرب ين سني راستي داگر کرنے جو آلیه هزن کردی و ورن لکولانا سیاسی بحثا چه کرن بله عبدش خو وگو ابنو چه هانه بری افچن رونه گو ابنو چه هانه گله کی بلاو دبه دبیجن هزن پیشمرگه مال عرب و ایران که تراستیا و که تنه یجبرگو نه هزن پیشمرگه تنه لگرین الوان دورا در دورا کرکوک دیگه لبله وگو دبیجن هزن پلیس و ین ارتش عراقی جلوه دورا نافچه و پرانی اوانجی یعنی خرج عرب سننه یعنی او کسن دبیجن والله عرب سنه الكركوكي هاتنا مال وهاتنا ویران کرن لبر وان ارتش عراقی جو اوجی پجداری ویده یکینه تنه گو هاتیه دیار کرن گو محافظ کرکوک جی اف یک نشان کریه گو وان تنه لکسن الیکارن چقدر داعش بوند و پلان اواوی تالی ده گل سر کرکوک هاته کرن الیکارن واد گریان لو ما واجی هجماره که کسین الیکارن داعش لوی نافچه گرتنه و گلک ایریش لوی دورید راوستاندنه گلک سپاس نوچگیانی اوریت نیوز جانیا موصل رودی ابراهیم بله بنرن هجا و کوجل نوچگیانی اوریت نیوز گوداری کریه کو او یک نراسته دما کو دبیجن کو پیکاتین سنی لکرکوک راستی ایریشه که راستی ویران راستی تشتی وساتین او نوچگیانی ما پشتراس کر کو تشتی که وسات چین نبویه تنه هیزن کردی هیزن هفبش لکرکوکه لپی او کسین هانا کو آلی گرن جدا عشره لپی واند گرنه ما بولتنا خبر دوام بکن وزیر درفای ترکی مولود چاوش اغلو به گف دیار کریه کو ده اپراسیونا زمینی لدجی گریلاین پککه لهندوری عراق پیک بینن چاوش اغلو ده هفپی وینا که ده لگل کانالا 24 یا ترکی دیار کرد که ده ولاتیوی همو تدبیران بکه ده اپراسیونا لدجی گریلاین پککه لهندوری عراق پیک بینه اغلو دا زانین که پککه باجار شنگال جخارا خستیه بنگه و اف یک نای قبول کرن جهیلا خواه تانها نه حکومت عراقی و نه حریم کردستان و نه جی پککه تبرسو لسر گوتنین چاوش اغلو ندانه ای مقام شنگال مهما خلیل دیار کریه که نامه یک داخوازن خلق شنگال هاتیه بلند کرن جهمو قنصل خانه و بالیوزرین ولات جهانه ین لحریم کردستان و لعراقی د نامه دا ایزیدین شنگال دخواز کرنه که پکک شنگال والا بکه و دست به اپراسیون آوا کرنه شنگال بکرن
ایرو قای مقام نافچه شنگال مهما خلیل جه چاپمنی را گهاندیه که خلک شنگال داخواست کرنه که ریا باجه به کنترل کرن دا تروریستن داعش کچ جن و زاروکن که رواندنه بر سوری و باجار رقای وان نبن و پیشمرگه کردستان و ارتش عراق و هیزن هفتیمانی نونتوی که بکاربن رواندنا ایزیدیان رزگار بکن. مهما خلیل گوتیه که خلک شنگال داخواست کریه با آوائه که بهستر کار لسر دوسیا جنوساید بکرن و همو دولت پشتوانیه لناس کرنا جنوساید بکن. گورن کومی ین لدورن رزگار کری بین پارستن و وکرن و جبو ویا کیجی او ببن دکومنتر و دست با آوکرنا شنگال بکرن. مهما خلیل داویه دا گوتیه که پشتی رزگار کرنا موسلی اگر تککه و استنگیان والا نکه و چه نکه و خلق شنگال وگرن سرمال خواه. مسیحیین پارێزگەها نینەوە و کوردستانê bi awayekî taybet spasî ji hêzên pêşmergeyên Kurdistanê re kirin û xwîna xwe ji hêzên pêşmerge re bexşandin. Li hemberî qehremanî û rêzgarkirina gundên Mesîhî yên li parêzgeha Nînewa bi dehan hemwelatî û kesayetên ola Mesîhî seredana navenda xwînê ya dihokê kirin û xwîn ji bo hêzên pêşmergeyên berîndar re bexşandin. ایرو کشیا دیرا دشتا موصله ابونا افرام خوری را گیهاندیه که مسیحی دشار دیجی داعش دا پشتوانیا هیزن پیشمرگنه. ابونا افرام خوری آمجا بو یکی جکریه که وکا سپاسی و پیزانینه که بو هیزن پیشمرگین کردستانه وان بریار دایا که خوینه جه پیشمرگین بریندار را بشینه. لآواهی پیشسازی و بازرگانی یا باجار ایتالیا که دکهوه سر ریا سرکه یا باجار تقینک ده پیک هاتیه که بدهان کس جبریندار هنه لگوری آگاهیان که ترنبیله که ده که پارکا انفلاق کریه هر وصال لگوری داخویانی پارزگاه ایتالیا که دبویر ده کس بریندار بونه لپارکا او دیا پیشسازی و بازرگانی یا ایتالیای جبر صدمکن نای زانین تقینک پیک هات پشتی تقینه ترنبیلن آگرکوش تیم تندرستی امبولاس و گلک هیزن اولاهیه چونه جهه ویاره و تانها آلین برپرسیار نهاتن ناسین. ده سال داوود 1600 اندام پارتین حریم دموکراتیک جهل اولکاری ترکی و هاتنه گرتن. هفت سروکا دبپا صبحت تونجل را گهاندیه که جبر او آشتیه دخوازن بونه آرمانجا ایریشین دولتا ترک. هفت سروکا پارتی حریم دموکراتیک دبپا صبحت تونجل لدرسم دازانین که ده هفته داوود لدرسم 21 جوانین جان خواه لدست دانه او دکاندار و پیش سازن وانجی که دجی اپراسیون او کشتنا درکتنه دبن آرمانجا ایریشین حکومت او بارزگاریه. هفت سروکا دبپا دازانین که بگرتن و بنچاف کرنا دخوازن وان بیدنگ بکن و دناف سالکه دا 2500 اندامی وان هاتنه بنچاف کرن. Kalıcı barış için çok önemli bir mesafe kat ediyor olacaktık arkadaşlar. AKP'nin Kürt düşmanlığı, Tayyip Erdoğan'ın Kürt düşmanlığı Türkiye'yi de savaşı çatışmanın merkezi haline getirdi. هر لباکوری کردستان ببینن لچارده حریم نافچه لجه و هنه ین آمده قدغه کرنا درکتنا در و هاتی را گهاندن. لگوری داخویانی پاریزری آمده جبر اپراسیون لشگری ین ارتش ترکی لچارده گند و حریم بسر نافچه هنه و لجه ین آمده و قدغه چونو هاتی را گهاندن و دیتا فرمانک نو بردوام به. هر وسعت داخویانی اپراسیون پاریزگاه آمده و هاتی دیار کرن که با آرمانجا درخستنا اندام پکک بوان نافچه اندا اپراسیون برفره و ورن دست بکرن. ناوندا گشتی یا پارتی دموکراتیا گلان هدف خواست هفشردارن شارداریا باجار مزنی آمده گلتان کشانک و فرات آنله کجالی هیزن پولیس ین ترکی و هاتنه بنچاف کرن دمل دست ورن سربست بردان. ناوندا گشتی یا هدف لسر حساب فرمی خواه تورا جواکیا تویتره درباری گرتنا هر دو هفسروک شاردارین باجار مزنی آمده دا داخویانه که کرد دا هدف گرتنا گلتن کشانگ و فرات آنلی شرمزاد کرد و داخواز دمل دست بردوام وان کرن ورن بردان.
دو هر دو هفسروکن شاراداری آمده گلتان کشانگ و فرات آنله جعالی هیزن اولاهی ین ترکی و هاتن گرتن کشانگ لفروخانه آمده هاتو بو گرتن و فرات آنلی جی لمالا خال آمده جعالی هیزن ترکی و هاتا بنچاف کرن. گند داربیه جه حیشتی مالی پیکته 3 کیلومتری دوری باجار آمده یا و 5 مهن بی آوه. جنین گند هر روز دمشن کانیا گند و به گمگم و گولانان جی یان گالونان جی جبو ششتن و پاقجی آوه تینن مالی خواه. گندی دبیجن که شرمک مزدن ده دمسالا 21 دا لگندکی بی آو بمینه و داخواز دکن که رایدارن وی ولاتی لترکیه به پرسکریک و به هاوارا وان رابه دا که آوه گند را پیدا بکن. ev dergundê Darbiyê û tê de 8 mal hene. Gundê Darbî li ser navçeya Baxlarê ya Amedê û 6 kilometre jî nêzîkê Amedê ye. Avê bi zorê jî dikirin. 5 mehin ku di vî gundî de av tune ye. Gundî, şuştin, paqijî û xwarin jî tê de hemû pêdiviyên xwe yên avê ji kaniyê bi galon û gumguman dikişînin. Barê kişandina avê jî li ser milê jinan e. Ava me tunem ji xwe re piya derin tên zivistan bijî av tuneyê em tînin desta çeka dişon. Belak av tune hegem makînê bişolînin. Ger mavîn em royê 20 cara derin viraj boy heywanatîn ve dixwe. Em wer derin tê em bi piya dibin û tiştek jî tune em pê bibin nil ber malê ne nîzîkî jî pir dûr e mala me jî dûr e. û gedem ede jî tune ê bîne ê çûşka jî ew jî bi misîna tên dibin. Pir dûr in jî. Wî avê dê navê ve xwarin heya em duya dibiqîme gişa jî nake. Vala dibe em heyatê jê dibe em bendeyî sekine. Gundiyan ji bo çêkirina avê daxwazname daye şaredariya Baxlarê. Çend roj berê peyvûrdarên şaredariyê hatine gund û lêkolîn kirine. Ji gundiyan re gotine di çavkaniyê de av miçiqiye tiştek û em bikin tune ye. Belediye dibe di qaynaxê de av qediyayî dibe tişkî em bike tuneyê. Belediye viyaj mera dibe av di qaynaxê de tuneyê. Weçaxa belediye nikanibe em insan normal vatandaş em çavî bînin. Em dixwazin yani viyara eger yetkilî ise êkanı bi mera avê bînin yani. Em perîşanin milletê me ew ê awazar û jin ê werin herin wê derê kanî wedî çiqwa dûr e ava wê ne temîz e û em ji kêra dibe kesik mesela dibe çê nabe dibe em nikane çend cara me anî hatine mêzekirin dibe av tuneyê em jî dixwazin ji mera yetkilî ji mera avê sontaşkelê ya tişkî mesela em wiya dixwazin. Derdora kaniya ku gundiyên Darbiyê jê av dikişînin vekiriye. Ev jî xetereya nexweşiyan bixweretîne. Gundî dibêjin hêj ku li gund nexweşî derneketine divê rayedarên şaredariyê pirsgirêka avê çareser bikin. Di dawiyê da dubara kirina sernûçe. Li babê aviştoka Tirkiyê komkojiyeke dermafî malbateke pêktîne. û firokeyên rejîma Sûrî jî xalên Mertal Furat bi bermîlên teqîner armanc dike. Esayişên dêrikê şagirtên Kurd ji dibistanên taybet diqewtînin û li gundekî Hesekê navbera esayîş û welatiyan ve şer û birîndar jî henin. Navbera aliyên enekese dernakokî û tewanbarî û du partî ji hilbijartinên enekese vedikşên. Li vir em giştin dawiya bultana îro. Dem baş.